eye no kore se wo hunsu so ose so oboa nyankopon ye de entua ne ka no na enye bibia onbra so oboa se no American fire oja adi mi atini se meboa yemra yemegina even circle odon na no keke na mo ne yam fashion up kosua abosoma kotre de achine ni bi no menene mienu yemfa nko gina ho ne ndi nsen kantam se asam na wo ka no enye nkofo bi na de ka odina nyame anim ehye nkom no odina ho anim wose wo nyame na de na di akire no ena me nso nyame ada na di akire me se oboa accident no eye plotting na se ni omo hyehye ye no etofre ho lewe na nkasa no ni sunsumu ataban kese bi ebutu lewe kojon cancer lewe eso nka die nka betu kojon cancer lewe no nka nye bi na ayede ankofo na lewe fiti sabre ya kopem se ye betu aba no kojon cancer mesi we anya spiritual ye physical nkofo ne pese look spiritual ti no makoko ho fire woja jiska Oma maniska se ono na nanu ode omra meka se sunsumo no enyema se ne wo hu se ebetu kodwon kansa se ne be ya eto na yem fan hye se o we de eye physical but ukan na sa ko baby a etire Paul so kire se ye bewu ayede akọ heaven nyankopon bet na baby afre obi a one after the what Jesus in heaven Jesus in heaven pon asem we be ogidi na we dey quotation Luke 17:20 ti ya kasa no we wa hwe se Jesus asem no nya no de ma fire say we dey trust we heaven dia fire oja e de nsem ababetudwa na wa kire mu se eye kodjon kansa lewen se wa nyine no ho ammon paye iye ade a eba beto no amane obefam enoma ebesi ebra ewe animo no enya asem ketewa nti se o mpaye bi bo a ommon paye iye pa ensem ye ode to odwa no eno na enipa baako ono so wagidini anase ono so waben osunsumu iye pa efe no prophet omenaso omenaso esi ensem afaya oja ede beto odwa no one ne nya adwene enye nokore abusua yebedo so no asembe na fire oja ka wono nso ese wone fire oja anya adwene e wone sama wode beto dwa fa kodjon kansa lewe e ho no yene omenaso prophet omenaso eno eninkomo awa de party so obetumi de adwene kire de aba tatasen for ana so yasene eme de nkomo hwehwe nyina e de ebremo prophet omenaso bacho we dinu aboni ye de na se ba koka ho no traditional prophet traditional okay I don't know ye who difference between orthodox and charismatic. Okay, good. Yahwa aye fire oja ensem obeka efa aye kodjon cancer lewe wo se ensem okan enye nokore otwatoro na se enokore bi anim odwin se na se efa na wo twatoro asem ode tudwa no efa na wo hu se wanka ne yo ye beda otwedi ampon nyankopon toturobo nsu otonsu ogba awia no se enne wo hu yesafoa ade abie ye pono mene umienu adum bi asoyaso e ma yete ase ketrema da abodue mu ayede na ase ebe ma otwedi ampon nyankopon ne nananom nsaman konkono ajo omna so yete omamu ha ena yama so called Christianity ama ye nipa ayete ebibimamu ha no ama yenya otan edi ama ye ho sasem we de bia mekoso ayede aka na wonyankopon som no na ye nananom esum eye emire bi atwemu no na enye sei ena no omo ye de esum no okase gesi ya emine sei se utume so daye ajo so be kan kura wo kura utume so daye efa obi ho se ademoni bi ayede ato no na wafre nipa ne se oh prophet ana omene aso maso daye se bibi sei na ayede ato na mayede mahwe me ho so ye ana se madame ho so ena wo so daye mpo na bibi atu obi a kan wo se sabi yemfa ne se wo aso maso daye sabi se ajo wayede wawu asem kan ewu de obi abewu mem obi amfa ewu ehuna every day bi ayo obi a last day obi abewu mi ameti ase mi nsuro wu esan se wo ye dey edi nchene ewe enom epo ni nyina egu so kra obeye de obewu
said the fire oja kan tis a fire send a fire aso se afi we nipa be wu mo and to the tie enti me ye mfa to se me so da ye na bi a wawu a eye enkwatenten ma wo osun da ye no obi ewu a eye enkwatenten yes sa na kire osunsun sa na kire osunsun osun da ye no mpo no obi ewu a eni obi a na me ka se boys we mo no omo de omo adwen ene omo dididi esan se akosi buroni abebren wo hye e de manual bi aba ye friend bible enti eno no bible boys we no mu use apam foforo no chen apam dada no se bi san kwase asem we nyina ebi ne de ebi nim impo apam dada no ye kan wo so odifo a wo hye nkom no amemo no so odifo no se ye sinabo ye trofo sa de ba ye trofo nemum apam foforo no makwan e ma wo de wadwe e de biti unipa apam from makwan apam foforo no unipa apam from e hye no so apam from makwan se obi en ka asem ko apam foforo omo kan we e wo aha no makaka the same asem different e wo baby so wudi me chim na wo se dia me kan me boa na apam foforo na nturo ne mu a bi ewu fon no na yemie Luke 17:20 netie asemu a Jesus Pharisee for no any Jesus nam no mu busa no say rabbi na osoro ahimemu no da be na be ye de ebeba rabbi eye Jesus say won say osoro ahimemu no enya bebi a wudi wani ebehu ana say wo be feel say maba heaven na emum eye adwen no brofo no say it is a state of mind internet say honey Jesus in ponje heaven ye dey endi but who kind of ko baby a kire Paul so kire say ye bewu aye dey akọ heaven nyankopon bet na baby afre obi a one after the wo say Jesus in heaven Jesus in heaven pon asem ye be ogidi na wo dey be quotation Luke 17:20 ti ya kasa no wa bi no wa hwe say Jesus asem no nya no de ma fa say wo dey to asem e heaven dia enti ama boys no eyusu apam foforo no e de o ma adwedi biti ye maame mo ne ye papa mo asabi o man ko school asabi mpredi asa o mo adwene e wo fom na boys we mo de o ma adwene no biti o mo kakra wa na sempo ani teku na o ma ye adwuma anya o mo de bebo o mo ho bra ebi mo ko pension ebi mo bo mere wa ne nkokra o mo de behwe o mo ehunu na boys we mo de adwene e de agisa kan nyina na ekwan o mo fa so de gisika no o mo de fear and what panic at the toe so and on the back ube na accident bibi abeto insuo ba befa eja ba befa enso wonyankopon do mankoma bo asase bo soro ni asase bo wiase wodi wuo eni amane eni atete eka onipa eho enti nipa bi a wutie me no mema obi megina wonim so oyo osofo na ochina nyame yi a kire ne se wo be ye de ubewu onu wo de na wahu bisan se fire oja lewen de na wahu onu so onim da wo de bewu ana nse de o manam nani aba no se bia bi no na me kire se ntu onu so no metumi amanani aba no ho so ana onu so onim da wo de bewu ana lewen de no mame nka kodon kansan lewen bebi a wo bi a wo tie me ayese o hwe na brabo ye wo hwe nipa omo be ni ye yesan se boy no omo plot se boy no omo be ye dey omo be yi na fira asase so nipa bia plot so say nipa bia plot ana nipa na omo plot no omo ye nipa omo ka bi ebem omo anu durudom omo ye mpanifo so at as a sunsun no ye kind of principalities asase so omo na ye principalities a omo di asase so sankofo ni mu bi mpese me kire so omo ye mpanifo omo nya nkwala omo pese omo ye dey omo yi ni ye dey efiri ho na accident ye esi ya ekoma akwala ketwa no ehwe ne nkwa no accident no na enye kwa o so obekom na obeka akaya accident no eye plotting na sani omo hyehye ye no etofre ho lewe na nkasa no ni sunsumu ataban kasie bi ebutu lewe kodun kansa lewe eso
nka die nka betu kodwon cancer lewe no nka nye bi na ayede na se ne bia na fire oja so e ka se so wanyere no ho amompa ye yi a de beto kra se de abai eno na mpese me kire se sankofo na oma prote na omo prote first one na omo anya no sankofo na lewe fiti sabre ya kopem se ye beto aba no kodwon cancer me si we anya spiritual ye physical nkofo ne pese look spiritual ti no makoko ho fire woja jiska Oma maniska se ono na nanu ode omra meka se sunsum no enyema se no wo hu se ebeto kodwon kansa se ne be ya eto na yemfa nhye se o we de eye physical ne ya beka se oso ne ya ka se osofo fire woja ana prophet fire woja mpo be kan nti ade no eye spiritual efo na ko tuesika ade ma fire woja me de sabi impreduasa a word broni beka say a word to a wise is enough me sunsum a me di ye adwuma eye efie sunsum tumi no e ma me kwan say niema bi wo ha me mebubodin da bi batie me ade ni siwi a ohun minim say kan me kan omo hyehye no omo gina sie nyina no ebebo omo tirim omo be hwe asan na me omo antie me na omo ya me the evidence bi beba me the audio so be say me simpenifo bi nkofo bi ena e prote ade ni siwi a me so me wura sunsun audio no kwanya me fa so nya aye na ene physical me wura sunsun e de audio bi ani video so bi aye de aba mo hu say esisi ano ye ne aye mabunu na ye nana modi tumi na hye ye nsa say ye metoa omadwuma na omo ye ne so no ye ntena ho e ma this so called Christians pastors emfa oman no enim ntuturi form ana say nipa bi enim ntuturi form emfa fear and panic entu bi mo so wo ha na IGP ebeka say osofu bi a wo be hye ewuo hu nkom no ye ne dey ye nchew ana ye be chewa tu enti fire oja say lewe na de we no say nkofo na o ma plan no o ma ntie me no ma njai no mo koso ye niema bone na o kan no o mo be hu fire oja na o ma ka che fire oja no owo mpenifuo anase owo lens ewo mpenifuo bi nchan enti bibi abesi bia no o mo ka kire no no de ababa ye de ababa hye but so omna so oguso a o kase prophet o si ogofu bi atue sika ana wagi sika bi no oba be hye nkom ebrako ye ni nyina so any evidence ana wo de na wo kan eye sunsum ana se hunam asem na wo kan eno na me kire se omo planning no hunam ana wagi sika no hunam me kwan me fa so me hu ni de emfa obi aho an kwan de yemfa mo beti wo so wagi sika na ana wagi sika because kase wagi sika na ga tumi ase wo kan se bia ye ti we ana se me no kase ye hu ye ni nyina so bia wo asem a wo kan nti ubetumi ayede omo kan say so be hwa say ana so we da bi enya say wo be hwa say se bia okwaji say ubetumi disclaim me okay say na say the party say the ni ba men so no o fire oja no o kan sunsum nsem men so me ya traditional prophet me di sunsum nsem nti ye nyina ye kan sunsum nsem ba me pese me kire fire oja say so say sa asem no enye no kre say wo hu no sunsum say le win amane ni atete eniema bi di nanimu a ebe chen de ato no ya me pese me kire say so pese o kire me say eye no kure se wo hu susu o se so obo anyankopon ne de entua ne ka no na enye bibia onbra so obo asem na me kan fire oja adi mi atini se mebo a yemra yemegina even circle odo na na no keke na mo ne yem fashion up kosua abosoma kotre de achine ni bi no menini mienu yemfa nko gina ho nie ndi nsen kantam se asam na wo ka no enye nkofo bi na ade ka obi a wo ogina nyame anim a hye nkom no ogina ho anim wo se wo nyame na ade na di akere no ena me nso nyame ada na di akere me se oboa tie fire oja prophecy no de aba na oboa me se boys no yusu o ma dwene bra fire oja asem a wo kan me se mo ndira ho nka se oboa nyame ntua ne ka onka se oboa antoani ama kwakufiri okurudu mikrom kwabrafo mikrom kro ombubo nsuo no popo enya dai emfa ne nye hanam enku no ntua ne ka
eno no ka me traditional prophet me hu say he mean what he is saying se be ono nye bosom sem so ni why sofo eno ne ya chia say oboa woni ha na obi nim asem bi ba ya ayi ne eda ne yire nsensem a ne yire no efre na o kire say o mbe frew e wo bedwam na fa o mu sawa fa bible ene e de dinse na ga ne chia say o papa bible de me hu aso hwinim enya wo hwe eye book hwinim mpacho na woni Ghana and the man said wante e wo social media me social media na mete so atase tape honorable Kennedy Japan po na yide ba e ba yete ya o ka chen say o bible no hwinim senka ye nsuo e na ye snap ni kosua na ye say ye de ebe kuta oba na nka me nye sure say obi ni mmeka che oba na say hwinim tabi mpacho asema wo kan we say fire oja ba wonte na beka say onye obi asika obi ama na sika so won kombia na so won kan sem bi enti be yiwa na obetima ya no ye bebodua I know be ye bebodua he so obasa bebodua o ye bebodua me na me ka so what snap no bebodua snap ni kosua na wanya me na me ma oja ba bodam unim sa asem na de na me be ye no ha unim so oja ba sisi a onye no ma na untin sam oja ba tie onti asem bi onti o ma na bodam o wa so mo de social media na so de be about my life be ninsam bi akama ogwa ototo papa say no na wa ba bontin abeka say abra o si Jesus asani mobile money ama church member na afi wa ba bontin abeka say Abraham be Moshe wa wo ni videos bi eye comic ni keka bom na send the man no wonya wo number na wo send the man o be send ni mobile money not just say also no awe yi ne hoto not just say Jesus na afi o send ni mobile money afi Jesus nsani bi afi wa na be say enti sisi a no ojaba me ade na me be ye no ha ne sisi ojaba onye no ma bia na no kwatana kingdom fifi o say onya abrewa na obedi no wante e bon dey say na enti wa pata obi ana adu on prophet ni no obi bia e collect obi ana adu Jesus of before pa na adu adwuma enkwatana radio so nkaka se wonya obi a so obi be ka sama kire no so reply na so that simple ade na me ye no mo de free sa abia mo hwe mo de yemla fire oja so mo nyina ka ho sa a difu atrofo ne sa mind game pastors no enu nti na ye nu bi no traditionalists ne yeni abeda ye ka me say fire oja wo hu nkomhye na wo hye wo sisi a wo nkomhye bi aba say kudus be dey be resign if Ghana blaster we nya information wo me see ono penifo onim kudus onim penifo bi e wo GFA enya confusion bi e wo underground ena kudus akase omoya obeye dey obe resign ya de empie ye ena obi aye dey ate ho ache fire oja because o link up e wo what you say na fire bow and why smart e dey e dia be hye nkom nti e ba na che so ye dey o kan yenim de ekoso ye wo krom ye wo street nti yenim de ekoso bi aya de wo say ensem abi na prophecy bi o de baba bonten no say anyi nyankopon na da na de won wa de trans obi na ma no sa de no o de abeto no sa na wo pese wo kan nyankopon be dan bibi e di a kire afa kojo nkansa ho a wo nso wo yeso mo gba wusa eye adum chedua tumi ekuta adum chedua no wo eso che wo fire oja ba de enti se obi yi bibi a kire afa ne ba odo no ho eye kojo nkansa ho a obi yi a kire adum chedua papa ama papa ye de aka kire ne ba ne se hwe ho ye sesese na wanya anje adum chedua wa ba be yi a kire adum chedua osofo no da obi yi na bodwe sese no obe yi ni nyina fro kwabo no ne powers ni tumi ni na aye de asa adom chedu ya ebe obi na so o kan sembi wo se ba da papa Steve adom chedu ya obe yi na ba gise no ne powers ni tumi ya okura ni nyina enti adom chedu ya wo ye ne dai mo ye ne dai na bodwe no onyi da onyi da susu me kan sem o nyame akon chere se de ka asesam se mo onyini tinani bia na wonim se wabɔ mpaye ebisa ade efiri nyankopɔn nche na ade ne ma wotiri winfu jawa bodwe jawa motuom jase bi okwate so ana se bi oba so ade na be man de maka ne kwate ya oba de oba so wo ma wo baby anfu the first 7 days esi ho 12 o'clock ahomachi bia sorry na bomb paye ubo naked na bomb paye
sugu nyankopon so sugu nature so bunkotodwe kasachire form nete anase form na bunkotodwe na bompa ye kan wabusade eche nyankopon me ma se bidie sepe se wabusade na amemu a na che se nature kran so eye ntoro nyame eniku enwi ho enwi ya powerful enwi kansam ewo sunsun nti adumu chedua eye prophet papa that obeji na bodre certainty na krom bibia be kwabokwabo adumu chedua the powers ni na ayede abeti akọ enti bacho wo hwe sunsun ma lewe wo papa Steve adumu chedua na ase eye kama ma Steve eye ma eye lewe na yes wi ase no eye akoma na ye nyina ayede nam enti se wakoma no ne wusunsun no kire wo se asomasi wei dinachi asomasi wei oye ni papa dinachi a udi nachi pe bibi abekoso de ama adom chiedua de wi odokodjon kansa no sunsun mo ontena ho ema bibi ne dey entu kodjon kansa enka accident na kodjon kansa nyaaye no de na nka omo pese kodjon kansa ye no amemu sa esanse bambo bi a etanochi ena esan no ko san so what ya say enti sunsun mo de se nyankopon beyi bibi ana se odi bibi bibi be ye kodjon kansa lewe na obeyi a kire na spiritual father eya adom na wo fire oja so ati ase na no afcon ye kobo boy fire oja be gu ni hu ani ma se poto me ne no anka me ma bontin meye mi me she ogu ni wani masim wose ogu ni wani masim ogu ni wani masim ade ye nya ye ni kurom ha ogu ni hu ma se kudu sa so kan no sa members no so ti o members no so ti ye se me ni church members ni bi work aso a omutum se akwa we oya John papa na wo football ye tumi kra ko bet ye predict man ye dey ebe mu no wa be ka sa de we a wo se o ye prophet so ati ase o se wo son daye ananyame yi a kire no na kudus enum team na odi brodo in the spiritual realm no ye ka so obi enum team milo koko ejina ho ma nkunim de ye de koko ye niam bebre na asikyire nso ye de ewom koko e de se sugar wo mu a sugar no so e de milk wo mu a milk na e de enti ade a e de no ejia ho ma nkunim de enti nanka so oye papa e na nyankopon na kasa kire nanka obehu se kudus match no nkunim de e na be de brodo enso ye nkunim de brodo ne kuta wiase esamaduane ne kuta wiase enti na wo hwe bible mu a aduane a wo de tag Jesus na bread so ati ase nti won so obi di bread any tia eyenkunim de ewi ase match no ene kudus na je man of the match yes nanimu nguase so ati ase memi say oba ma asori wa se na me yi bibi me yi asori na nya me yi bibi e kire me fa wo ho a me ka kire wo say na mehu eyampa se eyampa se ne wo nyankopon ani onyam bedadi nti so obi eni masema maka cho na wa waka se o asama prophet aka no eyampa obi anti asama me ye de me kan ye enti no fire oja me say the win se ade na o ma be ka kire no so mo de be ye le win no se ebe mu pa fire oja ka plot no ho ono ni target se a police for ye de echi no so o mo chi no ejieli no omra meka because ade na si mo men meye no sunsun because when who say sunsun mo nsem yen kan no court it is not substantiated. You understand? Yeah, yen kind of court. Enti no de akofa sunsun mo ba me pese me yiba honam me so me sunsun mo aduma nti o pese ye de konu sunsun mo a me se mo nkase obo anya me ntua neka so o se obo a o mo nsu akase e wo krom ha se nsu ne ne de enku no mamunye sa wo krom ha se be lewe nsu yo nipa ba lewe nsu wo family so that so no mature nchema ye de ato no e ma sisi a no wo dre no ho asem eto lewe ye betumi ato obi a ye accident na wo be gina so wo hu bibi mpa fa no ho afre no freno bibia na modeje hype sisi anyame adwuma na kwakoye show business na modeje hype na modeje hype right abusia like say prophet omen aso prophet omen aso na sabe na bonkomo atwenkomo afa fire oja issues ene ensema wode betu dwa efa kodjon kansa lewen ho se wa moyiru ho amompa ye pa dia enoma ebeto no enoma ebesisi e wona brabo so no like say enye asam ko be chen di abai
esrewade se eja bibisa wo ha onsia no kwa ama no na ja on protect ye nua be ma kodwo nkansa lewe ne kwakwa no de ko mo hwehwe na eba na wiye menim se wo bibia wo kan na wo de atwato in last year de me kan say me nua kodwo nkansa lewe mo mfa de no enko sunsumu onhwe ne ho ye ewo nipa omo ben no na didie mu na koni aba mu bibia because suro nipa ne jai wasama nipa tiri mu ode nipa bi ye cobra nti woni ne dere a na wahwe ne ye enye sunsumu ye prote sofo obi to me hye nkom so obi bewu na o ma trace akuku nipa no wa pa ne yaku nipa no o se asem na me kan na ye de abe me pa cho obi anhwe ne ho ye frame traditional prophet or many aso me worker so a onyankopon enhira amen prophet omena so ene nabon ko ma de party wi so juan na kwesi admadora fema jo mene eje ho ye pa me producer mbo yo show no tio no to bia kama ede mai e wa de party wi so ewrade ya adom na bibia ma ye be say share biem ewrade din ho ha na de ko mo hwehwe ni na ede esi tapta cent ene so ya sene e me de ko mo hwehwe ni na ede bremo ha na de ko mo hwehwe ni na esi yakram Mr. Mankwa me wo fase wo say ni sika bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send dey easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esansa tap send e the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so ye customer wo UK sisia ubetimi akọ tap send app no mu wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no